Ćao i dobrodošli u novu lekciju Transform Warp. U ovoj lekciji naučit ćete Transform Warp alatku za kreativno editovanje slika, Transform Warp cilindar i Puppet Warp. Također naučit ćete i sve funkcije ove alatke i kako da napravite vlastite mock-upove i dodate ili izmenite pokret subjekta na fotografiji. I konačno, ćao svima. Nije me bilo nekoliko dana i vi koji me pratite na Instagramu znate da sam bila u totalnom haosu i renovirala sam stan, tako da me zato nije ni bilo, ali nastavljamo tamo gde smo stali. Ukoliko ti se sviđa ovo što radim, subscribe se na moj kanal, zaprati me na Instagramu i šeruj moje videoklipove. Rekla sam da ću vam detaljnije objasniti Transform Warp alatku. U prošloj lekciji mi smo obradili Transform Object i pokazala sam sve one alatke u Photoshopu, ali htjela sam da se vratim na Transform Warp. Mislim da je to jedna od najkorišćenijih i jedna od alatki koje ima, da kažemo, najviše mogućnosti za manipulaciju nad fotografijom. I hajde da objasnimo za početak šta je Transform Warp. Pa to je jedan od alata u Adobe Photoshopu koji omogućava transformaciju i deformaciju slika i to na napredan način. Možemo da ga koristimo za različitu manipulaciju te oblika, perspektive, slike u celosti, kako bi naravno postigli neki željeni vizualni efekt. Sad, zašto se on najčešće koristi? Pa hajde da počnemo iz početka, možemo da koristimo, na primjer, za korekciju perspektive. I sad vidite, imam ovdje prvu sliku. I sada ću tu potrebiti Transform Warp alatku, zato što ne želim da ova moja kućica bude na ovom brdu, nego hoću da bude na nekoj ravnici i hoću malo da ispravim ovaj put. I to mogu uspešno da radim uz pomoć ove alatke. Kad god vam se nalazi neka distorzija na slikama u perspektivi, koristite, možete Skew, a možete i Transform Warp. Mislim, možete da kombinujete sve one alatke zajedno, to je u stvari najbolje. I hajde da se podsjetimo na koje sve načine mogu da dođem do ove alatke. Ići ću CTRL-J i napisat ću ovde Transform Perspective. Transformaciju perspektive. Da vidimo šta smo uradili pre i posle. Alatku mogu da pozovem na 3 načina. Mogu da idem Edit, Transform, Warp. Idemo na CTRL-Z da vam pokažem drugi način. Drugi način mogu jednostavno da koristim prečicu CTRL-T, desni klik, Warp, ili CTRL-T i idem u Options menu i vidite piše Switch between Free Transform and Warp mode. Znači sada ću ovaj Free Transform, to je onaj Scale i Rotate, da zamenim Warp modom. Kako se koristi? Vrlo jednostavno. Možete da pomerate samo ove, da kažemo, tačke na uglovima. I možete da pomerate ručice. Svaku ručicu, kao što vidite, možete pomerate za sebe. A možete to da radite i iz same fotografije. Ja sam inače ovde pozvala na CTRL-R, to vam je skraćenica za rulers, ili za lenjire. Ja volim da povučem ovako lenjer, čisto da imam orijentaciju gde bi bila ta prava linija. I haj sad malo da napravimo neku promenu. Ja to, kao što vidite, radim iz same slike.
tačnije držim sa ove sredine. I sad ću koristiti ove ručice da napravim malo ravnomerniji izgled i hoću da ispravim ovaj put. Uradit ću to ovako i ovako. I evo recimo da smo uspeli da napravimo malo drugačiju sliku nego što je bila. Evo, pobegao mi je ovaj kraj, ovo sam isto ispravila. Mogla sam to da uradim i sa ovim, ali ne mogu zato što idem neku drvo. Kada ste završili sa alatkom, idete jednostavno na Enter ili na ovaj Nike. I sada ste potvrdili promenu. Ja sam stisla V, otišla sam u Move Tool i Backspace da obrišem lenjer i CTRL R da ga sklonim. I hajde da vidimo našu promenu. Ovo je originalna fotografija, a ovo smo mi uradili uz pomoć alatke koja se zove Warp. Dakle, napravili smo korekciju neke perspektive, promenili smo malo uglove, perspektivu objekta i dobili smo ovakav izgled. E sad, što možete još da radite s ovom alatkom? Pa možete da napravite, prešla sam u drugu fotografiju, možete da napravite potpunu deformaciju objekta. Evo, sad ću da vam pokažem i kako. Pozovete na isti način. Malo sam smanjila, išla sam CTRL minus. I hajde da malo bacimo oko na ovaj Options bar. Ovaj split vam omogućava da podelite fotografiju vertikalno i horizontalno, i samo horizontalno. Možete da uradite to iz Options bara, a možete i da držite CTRL prečicu i kada pronađete mesto na kome želite da napravite, to jest da podelite ovu fotografiju, kliknete levi klik i kao što vidite ja ću vršiti sad promenu iz ove tačke. Išla sam CTRL Z jer ja to ne želim, ali sam vam samo pokazala da možete to da radite i tako. Tu gde postavite tačku, to vam je centralna tačka i iz te tačke vršite promenu. Ajmo sad da vidimo šta je sa mrežom. Možete da imate custom ili svoju mrežu, da napravite koliko želite kolona i koliko redova, to ćemo raditi posle. A hajde da vam pokažem, ovo je defaultna mreža 1:1. Što se tiče u odnosu na broj ovih kvadrata. I imate 3x3, vidite da u svakom ovom jednom sad imate 3 nezavisna kvadrata, tačnije reda i kolone, imate 4x4, 5x5 i tako dalje. Ajde da se vratim na 3x3 i da vam pokažem kako možete da uradite totalnu deformaciju. Možete da sliklirate ovako jednu tačku i da pomerate na ovaj način ručice, da uvijete ovu sliku, povećavate, smanjujete
i možete da uradite iz svake ručice nezavisno. A možete i da štiklirate više tačaka. Ovo bijelo sa ovom bijelom oznakom su vam glavne tačke, a oko njega ide handle s 2 ili 4 ručice. Kada, na primjer, štiklirate više tačaka, imate nekoliko mogućnosti. Vidite, pojavljuje se ovaj pravougonik. Ako idem gore i dole, vidite što radim sa fotografijom. Mogu da idem scale, da povećavam i smanjam ovu fotografiju, a mogu i da rotiram ovaj deo slike. Tako da, hajde da uradimo nešto. Znači, ako ste pogrešili sa tačkama, kliknite jednostavno sa strane i to je to. I držite shift. Možete i da prevučite. I hajde kao da uradimo nešto što, da kažemo, može da bude smisleno. Ne toliko, ali može. I evo, mi smo kao uvećali neki deo na slici. Ono što je bilo bitno i što je poenta ovog jeste da vam pokažem options bar. Pokazala sam split, znači da nađete svoju entry point ili onu reference point, referentnu tačku i da iz nje menjate, da imate grid, to jest vašu mrežu po broju tačaka koje vam treba. I ovo je ovde, ovo su vam neki presetovi warp koji kada kliknete jednom novi preset napravit će sam promjenu i ovo možete da ispravljate kako želite, kao što vidite, tako što ćete pomerati ovu tačku. Ovo može da bude stvarno zanimljivo, pogotovo kada koristite Type Tool, možete da imate vrlo zanimljive efekte sa ovim presetovima. Vratit ću na custom. Ovaj odeljak je onaj koji se nalazi u nekim drugim alatima, recimo kao što je crop. To vam je guides options i to možete da promenite iz edit i preference menija i ovdje imate boju, opacity i broj ovih kvadrata, tačnije mreže, po defaultu stoji na 2. Tako da mislim što se toga tiče to je sve u redu i možete na kraju da resetujete sve promjene koje ste uradili, da odbijete ili da potvrdite. Znate moj savjet, što god radite, radite to sa smart objektima da biste sačuvali vaše promjene i da biste mogli posle da ih modifikujete. To je bilo što se tiče deformacije objekata. Videli ste da možete da izdužite, da savijete, da uvijete jedan deo slike, cijelu sliku, šta god vam pada u tom trenutku na pamet. I sada ću vam pokazati jedno fino prilagođavanje oblika. Naprimjer, ovaj Transform Warp alatka služi i često se koristi ako hoćete da smanjite ili da povećate recimo neki deo na telu ili na licu.
Pa hajde mi to da uradimo i sa ovom devojkom koja je prelepa, nego čisto, eto, moramo da nađemo neki primer. Ići ću 2 puta CTRL-J i prvo ću da koristim Transform Warp da bi povećala njene usne. Na koji način to radim? Zoomiram, uzela sam lasso tool. Ako koristite neki drugi alat za selekciju, budite pažljivi da to ne budu iz prve grupe alata za precizno selektovanje, zato što će da se vide jednostavno prelazi. Napravite selekciju, idete CTRL-C, pozovete Warp i pogledajte sada. Jednostavno tu uradite malo diskretno. I potvrdit ćemo. Iću na CTRL-D. I hajde da uradimo ovo isto sa njenim nosem, ali moram da izbrišem ovaj layer jer neće da se vide usna. CTRL-J, Ellipse copy, ovdje ću da napišem nose. Hajde malo kao da suzim ovdje. Isto napravite ovakvu selekciju koja nije precizna, CTRL-T, Warp. I što se mene tiče, mislim da je ovo savršeno. I hajde da vidimo šta smo dobili. Ovo je devojka onakva prelepa i kako izgleda, a ovo je ono što smo mi sredili. I eto, pogledali ste na primjer neke konkretne primjere zašto možete da izvršite i da koristite Transform Warp, a postoji još jedna opcija u meniju Edit koja se zove Puppet Warp i bit će vam zaista zanimljiva. I došli smo stvarno do jedne zanimljive alatke Puppet Warp koju možete da pozovete iz menija Edit, koja omogućava bukvalno naprednu deformaciju i manipulaciju delova slike. Znači nećete da je koristite za celokupnu sliku, koristit ćete samo za neki deo fotografije, mada možete vi za celu, ali nema poente. Koristit ćete za deo zato što će vam ova alatka omogućiti da promenite i napravite pokret na slici. Puppet Warp je inače u bukvalnom prevodu kao marioneta, ona lutka na koncu. I stvarno, kad budemo sad dublje ušli u ovu alatku, vidjet ćete da to stvarno tako i funkcioniše. Naravno, da biste pristupili Puppet Warp alatki, otvorite sliku, otključate background layer, napravit ću CTRL-J, zato što mi ovdje treba samo background, a ovdje mi treba subject. Doći ću kod backgrounda i reći ću u ovom slučaju da mi uz pomoć Quick Selection Tool selektuje subject ili subjekat. Moram da vam pokažem alatku koju nismo prešli, ali je veoma laka za rukovanje i verovatno ću preći ili uz neki deo
kad budem nešto radila, pomenut ću ovu alatku, objasnit ću na kratko ili ću vam možda objasniti ponaosob, vidjet ću. Kad smo selektovali subject, hoću da proširim samo malo ovu selekciju. Zapravo ne, prvo ću da se vratim ovdje i da napravim masku. A sada ću se vratim u layer ispod. Držala sam CTRL na tastaturi i levi klik na maski. Inače, evo sad je ovo pitanje srpskog jezika, upravo sam se zbunila da li je na maski ili masci, ili možete da koristite oba oblika kao što je sada i žurki, žurci, šminki, šminci, ali ja ovo ostavit ću za drugaricu koja predaje srpski, pitat ćemo. Dakle, vraćamo se layer ispod, idemo select, modify, expand, hoću da proširim, ali ne za 15, mada, majde za 10 ćemo proširiti. Idemo OK. Idemo opcije Edit, Content Aware Fill. Ovo je nešto malo drugačije nego Scale, jer Scale nam je služio da proširimo fotografije, da izmenimo dimenzije, a ovo služi bukvalno da nam skloni ovaj subjekat sa slike i da on pametno ili svesno zameni ove piksele sadržajem koji se nalazi u slici, tačnije u pozadini, i on to radi gotovo savršeno. Moramo da sačekamo samo da se završi ovaj proces. Pitate gde želiš, ja ću da output, tačnije ja hoću u current layeru, ovaj trenutni, i idem na OK. I CTRL-D. I ovako sam dobila svoju pozadinu. I dođe smo do one alatke koja je ovdje najbitnija, a to je Puppet Warp. Moramo da selektujemo pre svega ovaj layer, zapravo masku. I idemo na Edit, Puppet Warp. Za početak vama će vrlo verovatno biti štikliran Show Mesh ili da vam pokažem mrežu. Ja sam sad malo zoomirala, koristim Space ili ti Handle Tool da bih pomerila sliku. I sada ovdje možete da postavite tačke. Onda gdje postavite tačke, tu primenjujete deformaciju slike. Za početak ja ću postaviti ovdje tačku i ako je pomeram, samo ovu tačku, možete da vidite da pomeram celu ovu fotografiju, a da idem na CTRL-Z, ali nisam to htjela i nije ovo poenta. Mislim, pomerala sam subjekat, ali hoću da promenim totalno ugao ovog subjekta. Vi postavljate tačke na delovima slike tamo gdje želite da promenite taj ugao. Hajde, postavit ćemo recimo ovdje, ovdje, ruku, možda ovdje, ovdje, i hajde sad da vidimo na koji način ja to mogu da promenim. Vi možete da rotirate, kao ovdje što vam piše fix i auto, da bude tačka fiksirana i da se rotira oko same tačke. Ako je tačka fiksirana, vidite šta ja radim. Idem CTRL-Z, a ako držim Alt, ja mogu da rotiram oko ove tačke. Zapravo ovu sam štiklirala greškom. Mogu da pravim rotaciju. Idem opet CTRL-Z. Tamo gdje ste samo postavili tu čiodu, vi ste te tačke fiksirali. A ako želite neku rotaciju na tim tačkama, vi možete da koristite Alt.
recimo evo ovdje ćemo koristiti, jer ovo izgleda totalno neprirodno. Ovdje nećemo, idemo CTRL-Z. Hajde vidimo što se dešava sa ovim malo. Ne, ok. Držimo opet Alt. Pogledajte, sad postavit ću i ovdje jednu tačku. Ovdje ću malo da je pomerim. Držim Alt. Ne, neću ovako. Zapravo ne sviđa mi se. Obrisat ću na Backspace. Znači kliknete jednom i idete Backspace. Ali možemo reći da smo mi već ovdje i napravili neki pokret. I kada ste završili sa određenom manipulacijom, sve isto, potvrdite, restartujete ili odbijete. Ali hajde čas samo da popričamo o ovom modu. U Options baru imate mod, Rigid, Normal i Distort. Rigid je za neke kao hrapave ili tvrde promjene na slici, dok je normal. Distort je ako želite da koristite neku manipulaciju veoma elastično. Kako bismo, mislim, distort, ono da napravite totalnu distorziju na slici. Ovo ovdje normal, fever i more vam je gustina mreže. Meni stoji na normal. Ovdje možete da proširite mrežu. Ali kako širim, vidite da se i moje selekcije menja. Tako da ako širite mrežu, uradite to pre nego što postavite tačke i pre nego što izvršite ovu selekciju, tačnije ovu transformaciju. I kada završite, idite na OK. I hajde vidimo što se desilo pre i posle. Ovo je slika pre, slika posle. Doduše nismo napravili neku posebnu ovdje manipulaciju. Ostavljam vama da se igrate. Bitno je da razumete da ove čije ovdje mogu da budu fiksirane i možete da rotirate oko njih. Ovo se često koristi, na primjer, kada je slika statična i kada hoćete da napravite, onda idete u Options Rigid, onaj mod, pokrate u kosi ili želite na slici da napravite kao da se krzno životinje neke pomere u stranu. Što se tiče ove lekcije, ovo nije sve, ali napravit ću vam jedan super video koji se tiče cilindra. I pokazat ću vam kako možete da stvorite sopstveni mockup i kako možete da primenite dizajn na različitim ambalažama kao što su kutija, limenka, flašica itd. A to će biti u sljedećoj lekciji. Vidimo se.